Konunun ıssas vakaları ақта тариф etmeye hazırmız. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Ахмеджетте aile sevgi ve sadıklık kunu kaydedildi. Kırım Tatar Kureşçisi Emin Sefirşayev Grand Prix İspanya deb adlanğan 19-cı halkara reyting turnirinde galip çıktı. Kırımda gençler için 3. sanlı nesil deb adlanğan yanı Kırım Tatar mecmuasını takdim ettiler. Ukrayna'nın yukarı radasında belli bir kanun lehası da kaydedildi. Ona binaen Kırım Ukrayna'nın kısmı olarak tanılmasa cinayi mesuliyetlik tayinlenebilir. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksionov'un sözlerine göre yanı көрсетілген kanun yarımadaga turistik akım artkanı sebebinden Ukraynlarını korkuzmak vazifesini beceriyor. БРШны көстерген факт Украинаның эксери гражданлары Ярамаданның Русиялы статусына объектив реалик оларақ көре. Векиев бұны деніштіріп оламай. Бұақта Қырымға Русия тарафындан келген туристлерінің ақымы артқаны шатлық ете. Сергей Аксенов Крымлыларны конструктив субетке чағыра. Бүгін о одноклассники ичтимай ағында сайфи açtı. Башқа ичтимай ағларда олғаны кебі бұ ачық мұнақашалар үшін мейдан олacak. Мұнда ярым ада сәкенлеріні, мұсафирлеріні регионымыздың яшайышынен мирақланған еркезні раатсызлаған чешет суалер музыкеле етірежек. Амелият көстергені кыбы болей жанлы қонушыв сықалда мемурларының эсабат ве аэропортларындан зияды файдалы малюмат бере. Хайделер башқа ичтимай ағларда олғаны кыбы суалерні ве тевсиелерні ачық айдын ве қысқа білгілемек әдеп хайделеріні riayet etmek керек. Хан сарайының баш бинасында қазаға қаршы кешірілген ішлер девам еті. Русия Федерациясының Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек иш зияретінен тарихи объектке келді. Құруджилық нәтижелері ақта Мухаммед Зекирияевның репортажында. Қырым-татар тарихи ве медениеті музейінің мудирі Мерем Сейтумирова Руслан Бальбекнен бераберлікті Қанлар сарайыны баш бинасыны бақалар. Здесь еще находятся пустоты, которые еще не исследованы. Бұл объекттеки сонки тамират ишлері онларжы еллар әвелсі олып барылған еді. Ветек 2018 сенесінің башында тыш қызметші бірінші невбетте тұрған ишлеріні башлады. Бүгінгі күнде бинаның оқ тарафы ве дамы яғмырлардан ве елден хорчаланы. Бұл вақтынжа тұрған сачақ мархи системасы бойынша япылған, оны жимаға ве дағытмаға мүмкін. Бұл уникаль ишаатының ағырлығы қарарнен 100 тонналы тешкіл әте ве о реставрацион ишлеріні енгілже әте. Здесь уже видите? То есть разные. Да. Экспертлер кераметні огренмелері үшін оны баш бинасының дамындан сөкіп алдылар. Енді Қырым истисалжысы ескі усуларға бақып бинаның қапламасыны япажақ. Я уверен, что мы в большом, в главном корпусе ханской мечети будем использовать именно эту черепицу. В принципе, она ничем не уступает вот той испанке, потому что согласно предмету охраны необходимо сохранить качество, форму, размеры, цвет. В принципе, здесь мы получаем это все в 100% виде. Диван залындаки чешмені ғайрыдан теклемеге ниет де бар. О 780 сенелеріне қадар бұ ерде тура еді. И вот в проектном решении на данном этапе как раз-таки и предусмотрено восстановление этого фонтана. Это будет вот такой вот первый шаг к тому, чтобы максимально вот приблизить, восстановить и сохранить то, что осталось вот в памяти, в архивных документах. Хан сарайының реставрациясына Devlet 1,5 миллиард рублей айырды. Чтобы сохранить вот памятник культурного наследия, Ханский дворец, необходимо будет 6-7 лет плодотворной работы. Хан сарайының территориясында археологлар да буюк хазма ишлеріні бежермеге ниет етелер. То есть мы на выходе увидим очень интересный дворец и расширенные экспозиции. Ну, а если говорить о площади дворца, то изначально площадь Ханского дворца была более 12 гектар. Сейчас вместе с парковой зоной около 5.
Ну и фасадные работы, они также будут включены, как и ландшафтные работы. Это уже третий этап реставрационных работ. Ханлар сарайының конструкциясы да сонунжа тетхик этилмеді. Археологлар ер асты yollarını таптылар. Оларны огренмек керек. Мухаммед Зикиряев, Эрвина Миралиев, Милет Ичон. Кезлевде федераль мақсатлы программаға кірген объект Исмаил Бейве спутник 1 микрорайонларындаки yol амилге кечірулігі ақтай сабат берілді. Тефтішні Девлет Милетлер ара муйсилер комитетінің рейс муавины Эльмар Мамбетов кечірді. Бұндан да ғайры чықыш топлашывы девамында Айсабай микрорайонының комплекс абадынлаштырылығы бақылды. Кезлевде бұл ішлер насыл бежірілгені ақтан өвбетті келев хамызда. 3,5 метра, которые на кладбище дорога. Devlet Milletler Ara Komiteti teşkiruvni yoldan başladı. Tış hizmetçi İsmail Bey mikrorayonunun haritasında kurulup bitken yollarını ve daha yapılacak işini gösteriyor. Вынес, короче говоря, сейчас он нам не мешает, но колодец пока еще не восстановил сам. Bu obyekte iş daha 1,5 yıl evvelsi başlanğan edi. Asfalt döşelecek yollarının umumi uzunluğu aman 6 kilometrini teşkil etti. Bugünkü kunde planlaştırılgan işlerin yarısı becerildi. Tış hizmetçi tefsir vermekten reddetti. Господин Патриарч, можно короткий комментарий? На все вопросы ответит. Memurlar anlatkanlarına göre işler çokka sürülgeni, Leyhasmeta vesikalarında yetişmemizlikler olğanın bağlı. İşler ketişatında başka mesele de meydana çıktı. Была проблематика по вот этому данному участку с учетом того, что здесь не в рамках проекта было проложено сети водоснабжения порядка 700 метров. Devlet Milletler Ara Komiteti müddetlerini belgiledi. İşlerinin birinci basamağı yollarga asfalt döşülüvidir. Bu hareket Eylül'ün 27'sinde yeklenmek gerek. Bundan son plan boyunca Toktaf pavilyonlarının yerleştirilüvi, kaldırımlar ayrılüvi ve yarık tiremeleri tıklenülüvi kala. Мы попродавали квартиры с детьми и все остальное прочее. И воду нам брать негде. Sabay mikrorayonun sahipleri memnun değiller. Şimdi mında 17 koranta ev kuram. Meskenlerinin 7'si eksploatatsiyaga koşuldu. Rayonda ne su ne de gaz var. Сейчас в течение 2-3 месяцев порядка 5-7 планируют заехать сюда. Как жить им здесь, это сложно сказать. Где брать воду элементарно для употребления в пищу, это сложно. Su olmağanı mikrorayonun esas meselesi. Mında su boruları bile yok. Su vağı kuruluvu avgust ayına planlaştırıldı. Bundan son kuruculuk, montaj işlerinin müddeti belirlenecek. Что касается строительства сетей газоснабжения, то мы ждем реконструкцию ГРС. Реконструкция ГРС предусмотрена у нас на 2019 год. Elektrik teminluf işleri yaxşı leyha boyunca nazarga alıngan 221 teremeden 50'ge yakını yerleştirildi. У нас просто есть конечная точка, это 15 августа, когда мы должны ввести в работу все эти воздушные линии. Devlet Milletler Ara Komiteti'nin rehberliği Kırım'ın şehir ve rayonlarının muntazam surette ziyaret edecekler. Böyle teşkirevler građanlarının fikrini işitmege ve dış hizmetçi teşkilatlarının işlerini nezaret etmege imkan veriyor. Naciye İsayev, Ruslan Minayev, Magomed Nesturov, Millet için. Жанкой шәрінде 39-й вертолет полкы ось 5 yıllығыны қайдеті. Аскерлер байрам тедбіріне бағышлап селялы азырлануларыны көстерділер, ондан да башқа арби техниканың сергісіні тешкіл еттілер. Мухаммед Зикиряев ось репортажында аскерлік насыл оғанақта тариф етежек. Bayramdan evvel silahlı azırlık yunarmeyicilerinden beraberlikte marş ve devlet gimni. Жанкойның 39-й вертолет полкы әнді 5 yıldan берлі Қырым Русия еркянына кіргенini қайдеті. Контракт бойынша забит вез Зиманеви К-52 аллигатор текучарының штурмана. Илья Симонович учмақ ақта балалықтан арзу етеді. Учев оқув юртыны 2009 сенесі бітіргенінен Буденовск шәрінде қызмет ете башлады. Sonra Ростов ve Мына әнді 5 yıldan берлі қызметіні Жанкойды кече. Вертолет развивает скорость до 300 км в час. При пикировании может 330. То есть также вертолет способен перемещаться влево, вправо, то есть в бок, вперед-назад 90-100 км в час. То есть очень маневренный и неприхотливый в этом плане вертолет. Пиаде аскерлерінің Зиманеви техникасы Ми-8, Ми-28 ve Ми-35 текучарлары.
Тикучарларның янында фото ресімлер, балалар ве буюклер ичунысы эсас эгленже бу дюмен, да doğruсы штурвал башына отурмақтыр. Я уже хочу поступать в вертолетное училище, наверное, не возьмут, но попытаюсь. Выше всяких похвал такая техника. Я просто поражен действительно именно такой техникой и теми людьми, которые управляют. 5 yıl evvelsi Cankuy Arbi şehirçiginin vaziyeti ağır edi. Mında bütün инфраструктура харап etilgen edi. И с уверенностью заявляю всем жителям полуострова, что мы под надежной защитой. У нас, благодаря нашим авиаторам, мирное небо над головой, и мы спокойно растим наших детей и с уверенностью смотрим завтрашний день. Rusya Federatsiyası kelgen son kazarmalar tiklenildi, Zimanivi Tikuchарлар satın alındı. Сама инфраструктура была, которую просто нужно было немножко поднять и направить. Да, было трудно, но несмотря ни на что, мы выполняли все задачи нашего полка, которые нам ставило командование, и никогда не жаловались ни на что. Ну, армейская авиация, мы всегда можем работать в любых условиях. İstegenler epsi askerlerge bitirilgen ботканın dadını aşap baktılar. Çay içtiler ve Arbi silahını öz közlerinden gördüler. Muhammed Zikriyev, Hasan Zivadinov, Millet için. Kırımda diabet hastalığı darkay. Bir yıl içinde hastalarının sayısı 2 kerege arttı. Şimdi bu 50 binden ziyade adamdır. Onlardan 545'i baladır. Daimi infeksiyalarının sayısı nasıl eksiltmege mümkün? Şimdiki kunde nasıl tıbbi yanılıklar var? Mütehassıslarının bu haqda Naciye İsayeva konuştu. 6 yaşlı Arina Kakovskaya üçün bala meydana kezinti sirek hadisedir. Kızçıq bir yıldan ziyade birinci tip diabet hastalığından azap çeken. Daimi yorgunluk ve alsızlık sebebinden öz yaşdaşlarının oynap olamay. Kolunda sensor datçik ve akıllı saat. Onlarının yardımının hiç bir ağırtsız kızının kanında olğan glukoza seviyesi ölçeli. Давай сахар измерим. Давай. Latsent, glukometre ve kunde 5'ten çok insülin sancısı. Küçük Arina ve onun ana babası hastahane rejimine devamlı vakit alıştılar. У нас уколы 5 раз в день, ну, то есть длинный, базальный утром и вечером. Это обязательно, в основном в одно время. И он как бы действует как продленный в течение дня. Контролирует сахар. İnsülinin bağlı olan kızçıqның күні даққыларға барғанжы тізілем. Çünkü kanındaki şekerini hem kunduz hem gece her saat ölçemek gerek. Bu sebepten Arina'nın anası işlep olamay. Постоянно контроль нужен. Не так, что можно оставить на час. Daimi iğne sancılarından kurtulmakның çaresi var. Bunun için insülin pompalar var. Aparat vücutқа tıkle. O insülinin cedvel boyunca mikrodozalarının beri. Bu ilaçlar içilmesini 20-30%-ға eksilti. Инсулиновая помпа крепится к поясу, она не видна под одеждой. И вообще в чем смысл этой помпы? Она, по сути, заменяет функции поджелудочной железы. То есть она вводит инсулин автоматически небольшими микродозами под кожу. То есть это вообще абсолютно не больно, это незаметно окружающим. И вводится ровно столько единиц этого инсулина, сколько нужно. То есть нету скачка вот этого инсулина. Kırım'da Arinaға оқшаған 500 bala бар. Da bir yılı evvelsi göstergeçler 2 kere az edi. En küçük patsientler da 1 yaşını toldurmadı. Mütehassıslar hastalık bolli darqalğаны sebebinden pek rahatsızlanalar. За реализацию заболевания отвечает генетический материал, переданный из поколения в поколение по наследству, да? Но болезнь может и не реализоваться, если нет воздействия экзогенных факторов, внешних факторов. К внешним факторам относятся первое – это вирусы, второе – это нарушение диеты, ну, скажем так, переизбыток употребления простых углеводов. Это стрессовые ситуации. Yıl büdjetten insülin pompaları ve onların masraf donatmaları için milyard рублей para ayrıla. Вот уже 3-й год наша республиканская детская больница работает в рамках ВМП, это высокотехнологическая помощь. То есть за счет средств ОМС приобретаются помпы инсулиновые, которые мы устанавливаем в нашем отделении, в соматическом отделении на эндокринных койках. Сразу после вхождения в Российскую Федерацию работать с Росфондом
который нам приобрел для наших деток 35 помп, за что им огромное спасибо. Более лет 100 binge yakın tura devlet nevbetini tezleştirmek için Dobro Mira Volonteru Krım adlı hayriye teşkilatı diyabet hastaları için para toplap başladılar. Aksiya iyun ayında başlandı. Şimdiki kunge endi 3 pompalık para toplandı. Bu işte öz yardımını biriniz koşabilirsiniz. Bağlanmak için malumatını öz ekranlarınızda koruyorsunuz. Naciye Isayeva, Ramazan Alivapov, Millet için. Ахмеджетте аиле севгі весадықлық күні қайдатыле Гаспринский адына Қырым татар Джумхури китапханемізде «Идущие вместе» адлы байрам олып кечті. Мұсафирлер үшін ярышлар, мастер-класслар азырландылар ве Қырым татарларының евінде экскурсия кешірділер. Тавсидатлар невбетті келев хамызда. Китаплар оқылған одада бұ күні тынчылық бұзылды. Мында айле севгі весадықлық күні қайды етілем байрам Қырым татар милли ойынындан башланды. Жемат ырбабы Камил Аметов балаларға Қырым татар айлесінің ань-анелері ақта тариф етті. Озының бақлы айлесінің сырыны açты. Бұ сене о қадынының 50 ел бераберлікті яшағаныны қайды етежек. Нужно всегда находить понимание в семье. Если есть взаимное понимание, то все дела могут получиться. Самое главное, нужно делать какие-то уступки своей супруге или же наоборот. Ведь мы же не можем все проблемы решать в одночасье. Sonra bir Қырым татар айлесінің evinde экскурсия башланды. Балалар ескі сетке отырып қадыми дегерменні көрділер. Ве Мирақин Қырым татар милли қави içimлігі насыл пішірілгені ақта малюмат дыңледілер. Вот так. Крутили кофе. А пока крутили кофе, рассказывали истории. Айле севгі весадақлық күні бізді мемлекетімізде 2008 сенесінден қайдатылы башланды. Байрам яш Қырымда 5-ші сефер қайдатылы, ама кет-кете мод олаята. Қырым татар қорантасы бұл пек ажайып қоранта ве ең бірінші сізлерге малюмат ебет қорантада берілі. Ана тілі, тербия екіншіден. Üçüncüden bu belgege intılу. Невбет ярышларға келді. Балалар екі тақымға бөлінделер. Оларның вазифесі ана балары үшін суфраны доғыру донатмақ. Байрамның сонында эпосы iştirakçilerге татлы бақшышлардар қаттылар ве топланғанлар бераберлікті Қырымда яша яраны ижра еттілер. Султания Сидакаева, Магомед Нестуров, Милет үшін. Пайтақтымыздың бала паркында православ құранталарының имаежелері Петр ве Февроний князьларының хатыраларына бағышланған әйлеви юруш кечті. Байрам iştirakçileri Ахмеджет ве Қырым митрополиты Лазарның реберлігінде раатлығы бақшасында меркези кірішінде бұ имаежелерінің абидесіне кечтілер. Қырымда gençler için nesil деп адланған Қырым татар мejmuasының 3-ші саныны тақдим еттілер. Мерасим Ахмеджетте олып кечті. Ершей керекли кібі кечті. Дүлбер чықышлар ве Жумхуриетіміздің ең яқшы коллективлері. Яны мejmuаны бізді мұхбірлерімізде өгренділер. Мұсафирлерні селсебел кеманежелер ансамблі қаршыла. Яш екімлер, ожалар, жемиетчілер, әлемлер ве сиясетчілер үшін мойын вақия олып кечи. Олар эпосы gençler үшін азырланған неsil адлы мejmuаның тақдимнамесіне топландылар. Келгенлердің қолында журналының 3-ші саны. Олардың бірі Мирақ иле мejmuаның таныша венді Мирақлы қараманлар ақта интервьюларына оқуйлар. Бөлелерден бірі яш дизайнер Незе Емиршах. Мында Қырым жематына 1-ші сефер озының Я заман адлы яны урба коллекциясыны тақдим етті. Это коллекция в стиле конструктивизм и этно. Основная задача коллекции – вывести этническую крымско-татарскую одежду из музея, сделать ее более повседневной, более современной, но сохранить какие-то очень важные моменты. Баш муарир мejmuаның сәйфелерінде Қырым татар халқының бағлы ершей өз еріні тапа біле деп қайдетті. Бұл медениет, дин, тарих ве яш Қырым татарларының муафиқиетлері. Муаририетінің эсаз вазифесі эсерлерінің yüksek seviyesini temin etmek ve okuyucularının mirağını көз етмектір. Мы хотим показать другую сторону жизни,
что помимо каких-то бытовых проблем есть еще огромное количество прекрасного в этом мире, как культура, как какое-то хобби, мода и так далее и тому подобное. Хотим, чтобы наш народ развивался и был всесторонний, развит. Неsil Яшлар журналы яны форматта чықып башлады. Оның бірінші саны да 2008 сенесі чыққан еді. Енді devlet ярдымынен о 3 айда бір кере чықajak. 1000 нұсқалық тиражда басылajak. На сегодняшний день нашли возможность при государственной поддержке возобновить производство. И вот уже мы являемся сегодня свидетелями того, какое приятное событие. Это 3-й номер, который уже не просто 50-листовый журнал имел, а уже 130 с лишним страниц. Он очень много рубрик новых открыт. И культура, и спорт, и религия. Mecmuаны азырламақ үшін бұйық тақым çalışа. Бұл журналистлер, дизайнерлер, тарихчилер ве әлбетті Қырым татарларының яшайышынан мерақланған фаал инсанлар. Молодежный журнал «Неsil», который с сегодняшнего дня будет издаваться при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым и медиацентром имени Исмаила Гаспринского. Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что у нас в Крыму сегодня подобного журнала нет. То есть по его наполняемости, по его оформлению, по тому, какие темы он затрагивает. Бөле форматта мecmuanın тaqdimnamesi birinci sefer keçirildi. Teşkilatçılarının esas vazifesi yaşlarını birleştirmek ve beraberlikte zemanevi yaşayışta inkişaf etmektir. Для нас вот данная перспектива и нахождение вот таких вот точек роста позволяет говорить о том, что молодежь сегодня коммуницирует, общается и, конечно же, находит себя вот уже в новых формах, в новых реалиях. Конечно же, мы со своей стороны будем всячески помогать и содействовать. Ноябрь айында mecmuanın 4-нче саны чыкачак. 2020 сенесі Nesil'ге абуне olmağa ve atты оны Кырым татар медени тарихи мирас музейінде сатын алмаға мүмкін olacak. Султания Ситакаева, Санзивадинов, Миллет үчүн. Долапта yüzlerce Ali tahsil ақта дипломлар, doğu ve evlenуп ақта şahadetnameler atты мектеп аттестатлары бар. Свердловск шәрінің 36 яшлы сакины сақты весиқалар сатқаны için яқаланды. O Rusya, СНГ мемлекетlerden ve СССР'де чешет органлар ve idareler берген весиқаларны сатайды. 3 yıl devamında internette cinayetçi blanklarını satın alıp mahsus bir odada olarını yasaydı. Muhurler ve imzalar da sahtıydı. Bu vesiqalar bütün Rusya'da satılaydı. Şübeli adam onlarını poçta vasıtasının yollaydı. Paralarını ise elektron keseler ya da bank kartochkalары арқалы алайды. Қатырдатамыз, кечкен авто devamında Қырымда бойле фаалиетінен оғырашқан Ақай Апай қолға түшкен еді. Олар бір қач yıl devamında адамларға миграцион учетқа тұрмаға ярдым етеді. Доlandırıcılar yakalandı. Ақмесжетлі көрешчі Эмин Сефершаев Гран-при Испании деп адланған 19-й халқара рейтинг турнирінде ғалип шықты. Оның мейданында 24 мемлекеттен келген 300-ден зияды iştirakçı топланды. Финалда Сефершаев Түркиелі Экрем Остюркнен ярышты. Қырым векілі 55 килоға чекі категориясында ғалибе қазанды. Турк рақыбы көреш мейданына чықмаздан әвел әнежелік япты, озыны яғнен яқты. Бірінші тұтышуда Эмин пассив elde etті, ama озыны енмеге бермеді. Сделал 4 схватки, 3 закончил досрочно, а вот в финале встретился представителем Турции, призером чемпионата мира последнего. И вот в напряженной схватке, можно сказать, со счетом 2-1 вырвал победу и победил. Bu себептен спортчы Русияда халқара класс спорт устасы нормативлеріні бежерді. Испаниядан Эмир Сефершаев Кабардин-Балқар Жұмхуриетіне милли тақым топлашывына yol алacak. Сенсейден алынған дерс кезлевде Курешов клубының талебелері için Киокушинкай карате бойынша Авропа чемпионы ve dünyanın вице-чемпионы Алим Юнусов мастер-класс кечерді. Семинар насыл кечкенні ve яш каратистлер насыл тейсуратлар алғанлары ақта бізім невбетті келев хамыз. Курешов клубның талебелері қараманны гүрделі алғышларнен қаршылайлар. Мешур спортчыны көрмек ве ондан мұйым өгітлеріні алмақ үшін 50-ден зияде бала топланды. Қызған сон чемпион яш спортчыларға севімлі ұрывларыны көстерді.
Мава Шигери аяқнен башқа урмақтыр. Тамам бу хук спортчыға Кёкушинкай карате бойынша Авропа чемпионы ве дуньяның вице-чемпионы унванларыны қазанмаға ярдым етті. Бойле урувлар бірінші бақштан қолай көріне. Ама оларны мукемлештірмек үшін йылладжа идман етмек керек. Урув бекленелмеген ве доғры олмалы. Алим Юнусов бұтун умырны каратеге бағышланды. Шымжы оның үшінші даны бар. Бу ал она сенсей, яни ожа унванны бере. Русияде бойле севиели ожалар чок дегіл. Самое главное – это человечность, это дисциплина. Она воспитывает. Здесь много очень привязано к этому. Заходить в зал, заходить, уважение к старшим, уважение к старшим поясам, уважение вообще друг к другу, сопернику и так далее. Ева Хворостянка 10 yaşında. 2 yıldan beri karatenen oğraşa. Koklarının oynamak ona gelişmegen eglence olğanını çoktan anladı. Драться, веселиться, бегать, прыгать интересней, чем сидеть, заплетать косички и куклы. Вот так. Балачықлар спортчының бір әрекетіні диққатнен көзетелер. Олар үшін бұл мастер-класс күреш yollarını öğrenmek için yaxşı bir fırsattır. Когда заходит в зал чемпион, для них это, тем более когда с кубком или с поясом, для них это очень важно. Для них это стимул в жизни. Алим балачақларға өз ұсталық сырларını açtı. Emde Kyokushinkai karate boyunca Японияның вице-чемпионы кубогını кетірді. Оны о bu sene kazandı. На Японии, вот представьте, в категории по 70-90 человек. У меня 7 боев было в 2 дня. Мастер-класс devamında kençiler çempiyonu tavsiyelerini diqqatlə dinleyler ve birden neticeler görünüp başlandı. Master-klassının bir iştirakçısı çempiondan mühim öğütler elde etti. Tedbirinin sonunda umumi fotoresim çekildi. Böyle gibi master-klasslar osekatnan nesil için pek mühim ve faydalıdır. Elmas Ablakimova, Ruslan Minayev, Magomed Nesturov, millet için. Шымдығы даққаға бұ епісі хаберлер студияда сіз үшін Султания Ситакаева çalıştı. Хайырлы ақшамлар.